Hello guys, welcome back to my channel. My name is Presley Light. If you're new to this channel, hit that subscribe button, hit the like button. Hari tu nama tekad igaga aku. So kali tu aku decide untuk agak vlog. Aku ke Kuching atas sebab tertentu. Kita mendak empur lagi dalam video tu. But today aku jamming dulu sebelah malam lagi aku akan ke Kuching jam 10 nak bus. But today I'm here at the studio. Sarito, siapa guest ko Sarito ngaw ako? Lit B. Okay, si YouTube. Subscribe ke YouTube channel na. Daryl bisa YouTube pak? Hello, naray. Dia naray YouTube, but dia bisa IG. Follow on IG, okay? So Sarito kami dekat jamming. Beliin aku. Okay guys, so ni aja jamming kami Sarito. So that's all. Tempat tu. See you guys later. Ciao. Okay guys, so dah tu aku dah bus station Bapa Sabah terminal bus. So ya, bus kami lagi akan berjalan pukul 10 malam. So boleh mendapat belakang tu bus tu kena aku. After this aku nak akan rakam semua yang terjadi pada dalam busnya. So dah tu kami di dalam bus. Temu pada dalam perhentian tercik mengatur berdiri di ni. Kita nadai meh. Mungkin lalu datang ke center Kuching Center terus. We're gonna have a long night tonight. Long trip tonight. See you guys. Okay guys, so maya tu bus kami baru je udah accident, surf accident ngelantak jalan Pan Borneo. Dini bus kami nyu nak boleh berjalan lagi, tapi mujur lah bisnis sitip bus ge. Kami berpindah ke bus piak untuk ke Kuching. So jam tu 4 pagi, so aku malas kerja aku guys. Ya, tu jamnya, tu damikku. Hello guys, so dah datang ba Kuching Central baru datang pukul 7.30. Baru datang Kuching Central agak lama sebab tadi bisa masalah pemimpin dalam perjalanan ke dekat. So dia tu kami sudah datang ba Kedai Makai 38 and kapan pada ke Tarai adalah tu. Okay, kita berada pilih. Tempat tu adalah tempat yang paling sedap lah. Ya, kita sudah datang kita Batu Kawah Kuching. Sudah tu datang ke. Yo, what's up guys? So dia tu aku rasa aku nimbuh madah lagi tempat tu. Yes, Waterfront Kuching. Nelayan gila. Memang tempat yang majority orang dah nemu dah tempat tu. And tempat tu adalah satu tempat which is daya tarikan pelancong bak Kuching so far. And nanti kita datang Kuching. Untuk orang yang belum kalah datang Kuching, kita boleh datang kita. Tapi untuk orang Sarawak yang selalu datang Kuching, kita mesti udah nemu dua tu. And kita mesti udah familiar dengan dua tu. And this is cruise. Cruise tu, Sarawak River Cruise is about 60 ringgit if they kan nak ya. Nanti kita datang kita luangkan masa my family kita jalan berito, mendapat pemandangan berito. Okay, cameraman please focus. Okay, if you guys go to Kuching, please go here. Itu adalah satu tempat bagi aku nombor satu buat Kuching lah. Kalau datang Kuching mesti datang itu. Nanti kita kan datang kita, aku prefer kita datang malam because malam view lebih menarik. Okay, so dah tu saya dah datang ba Viva nama? Viva City, the biggest shopping mall in Kuching. Baru mandi hari pagi tadi, baru datang Kuching, baru mandi. Sebab narai dua mandi tadi. Pasal kapan dah menat ke bawah diri. Berjauhan jarak 1 meter guys. Okay guys, so ni aja perjalanan pada dalam tadi. Lelah mimit, but it's okay. Puas hati berjalan. So malam tu aku bisa pengawak. Bergulai dengan Shili Enomi with his podcast, but I don't know where. But aku dengan Julai Billy will be the guest for tonight. So stay tuned guys. Alright guys, so ni aja perjalanan Sarito. We really tired for today. And now we are going to our tempat tinggal. And after this I'm gonna go back. I'm gonna take a rest. Tinduk sekejap because last night is a long journey. You guys stay tuned.
Bye. Yo, hello guys, what's up? So, aku baru aja udah Dani, udah mandi, udah get ready semua tu. Kak Nurun, ketemu ngosku kawanku. Tadi time ku tinduk ya chat aku, ya call aku. Donovan Hugo, YouTuber megak. So, nanti bisa kita kedah ngelalaya, kita tahu. Alik kita ngelalaya. Saya kuku tinduk tadi aku nak mau diri. Memang all out, memang ini orang ada. Dan mau diri gitu tinduk. Kalau lala, imagine berjalan ngena bus 8 jam, tapi dia nak cukup tinduk 8 jam. Dehnya bisa something jadi. And then datang kucing terus berjalan hari-hari. So tapi lalai lah apa yang aku rasakan. But it's okay, pengalaman, belajar dari pengalaman, right? Oh by the way guys, so nanti kita nemu tempat aku tahu place to stay tu yang tak jauh hari 4 Point or Century. So aku bisa dengan humus lah. Orang ada pak 4 Point tu sebab si berantu amai kah? Komen baru lo orang kucing malam tu lagi tu mari aku ngagak konten dia. Okay, on. What? Okay, so Dato' kumpulan kau. Donovan Hugo, right? So jika aku bisa engkau aku baru yang pauling. So Dato' sebenarnya kami kak kian, kami kak makai dulu. Ini dua tu. Ba area BDC itu. Area BDC. First time makai itu. Is it? The first time makai itu? Try lah, try. Mabok je. Habis dah. Ya. Mian habis ya. Mi masin. Mi masin. So, ya tabihnya aku laba-laba so licin guys. Licin habis. Nanti tinggal mimi pun laba-laba. So, dah tu kita terus ke tempat kejadian. Nama pengawal kita tanpa berada tu. Hello guys, so dah tu aku dah datang ba bangunan Leon. Kaya ni kita belum datang era PM. Okay. Hai. So, bila tak nak start? Nama aku tekan ikut aja. So guys, kami baru aja udah biar sesi Kas Daiban. ini kan ni Application shop. Application. SYOK upload Yes, itu. SYOK upload itu. So kami baru dah berpan ke Julai. Hai, Julai. apa kabar kamu orang? Suruh makai kah? Kamera berapa ya? Okay, so nanti kita ke stay tune tu. Kita bisa gak in the house. Okay. Ini also. So the punishment here. Thank you. Right. Ashraf Hadi in the house. Yeah. Ya jalah. So lepas tu mungkin aku akan kini sedang main aku, but mungkin aku akan pulang hotel. Maybe. And tomorrow aku akan pulang ke Cebu. Dato' kita terengkah pak 101 Kuching Central. Kuching Central. Mana war Kuching. Okay. Tempat tu bagi aku nak layan nak bukan ke untuk orang Kuching. Siapa-siapa ke karate Kuching pun terate kita memang akan kita. Thank you for the develop about the mic kita. Cuma kita kintia kayaknya di driver. Anda subscribe YouTube channel ya kak. Subscribe. Sama untuk kak boleh pilih. Lagi kami ke berita about 101 still berita tapi kami bisa guest baru. The Paloy Production, okay. So aku ngkah juga si dampu YouTube channel barunya, okay. Okay, saya ku dalam video kata kalau mayo dah YouTube channel dan aku barunya. Just jangan lupa subscribe, support, right? Okay, ada tu lagi maybe akan pulai biar ada pengawak. Sudah nomi kasut kita tapi doa ya bisa pengawak di sini. Pengawak besar. Okay. So, saya projek. Alright guys, nyaja untuk hal itu vlog ku sepanjang hari itu dah. Supaya berandau masih dah ya semua. And it is very
nyamai bagi aku, because I can meet all of kita yang pun iban content creator, videographer, photographer, whatever it is. Jadi conclusion dalam nama tadi dunia ko, don't forget to support your local content creator. Laban tidak ialah nama kita iban to another level, right? Pagi ko pulang Cebu, flight ko pukul 9.30 and mantuk ko Tindua. See you guys in the morning. Bye. Alright, good morning guys. So dato aku dah buat airport Cebu. Pulang ke Kuching saya dato. Pulang ke Kuching. Pulang ke Cebu pagi tu. Alright guys, so kita kena makan dulu sebelum berjalan ke sini. Kena terus ke berjalan ke sini. Kita makan dulu. Kita makan baru kita boleh fokus on our road. Alright guys, so datang ke Berata Bas Airport Cebu. So aku rasa this is the end of my vlog and hope you guys enjoy it. Although this one day but experience mayo. And I think that's for more of the video. And don't forget to like, share, and subscribe as usually guys. Alright, so this is the end of the vlog. I'll see you guys soon in the next video. The next time we meet again. Ciao.